See kusul du siyaw ragun, ko urianu kia piliyaun wallah subhanahu wa ta'ala sangkana na sugunun. Naso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tatap sukip simpay niyan ko katur wallah subhanahu wa ta'ala si isa Makkah. Agu gi inian di sebenara nakakatoro agu kategumpi awu ingdian. Leo ko dema pera kata wasumyul ku Islam. Gususira na inugupan niran skanian. Api ada iran tarima aswagamanian. Nasulangwan o mga pedataw sa Makkah nasulango no ukit na siwa Iran. Saka pringa sa Irano nagugi Iran di suman-sumanan skanian. Agus so mga miyuno terkanian. Subapa iyan na Abu Talib. Na isas kanian kusira na mga tawa mapiyay puso. Ato miya bangun minsam pendas kanian suld ku Islam. Si isang kutwa miya katundugaragun ko kiyawa pa ato Abu Talib. Na so mga Quraish na kiyabutawanan siran. Na sabab roon na tiya kapiran din sugalub kira na marata. Adad na pekarno naguda a pekaalangon. Sa ingda Taif, a ikadua amala a ingid sa Hijaz. Naron mabubaling subanu Taqif. A isa kalok sa tanto sira na madakli bilangan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyong skanian sa Taif sa Arabia na magawi iyan siran ku Islam. A kasabupan sa kaapasan ng mga Muslim. Kukapringa sa akiran ng mga Quraish. Agurun misagi puon so kipipenulunan ko Islam ko pumakatunduga masa. Oriano kaya pa kaumanian sa Taif, na piseti manian din mamanong so talawa uluan Iran. Na piala diyan ko umani isa kiran susugun wallah subhanahu wa ta'ala. Agu inimbitar yan siran sa makipagugupa siranon. Kenabag iya buwa dairan katarima ako panulun yan. Kadairan pangunutan so kapamamakinagairanon. Minsam pentanto akadadayuan sa mga Arab ku kasakawiran. Kaumani isa kiran na tanto Iran na pirang ita nagupira rasang. Tinim panawiranon. Adiran kebabayaan nakakakadnian si eko ingediran. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayad na tarima iyan na psisagu kurniran skanian. Agu pagadetaniran. Sabab sa siran sa mga uluan sang kutuay sa aloks. So isa kira na inidemisian skanian bedin sa aya piteruian. Na upama nas kawi Nabi ini turun Allah subhanahu wa ta'ala. So ikadua na piyamagumpatian bedin. Bedid na miya pili wallah salah kaurka balawinian na Nabi. So ikatlo na tinim panaw niyanon. Dia kaurka makipembitiaray. Sabab sa upamaskan at titua Nabi. Naso kasupakarka na pagkagamit sa ragor. Agu upamaskan nag-iiman ng ina Nabi. Na inuwa ko makipembitiaray ko tanangin. So Nabi sallallahu alaihi wasallam as kanian supite mana na masabar agu mapantang nadas kanian kada isa panginam sabab ku mga pangalangang kutwa mga deto na ayan niya pamansyong wanso kalili de mga tao ugay na dairan kanian pamakinega bayran den biugos sa ingdiran uto kaan kanian makasungkos salakaw wa ingda kabayaian so kiag de anianon sa de ararado gi inyang kiran kindulunaan na miya pikirya na mawasa ingduto. Ugay nadiran kabaya uba makabaling sa kapipya ginawa. Na tiaguan niran sa mga bagua mamasulalan sa panudaan niran. Agu penggebuan niran. Gu pelebedaan niran skanian. Tanto skanian na miya lebed. Sa solangon ulawas yan na ayad na inituga yan na rugu. Agu so mga talumpa yan na miya pikit si iko mga ainian. Miya kaawas ang kutuwa ingda tanto akasasakitan. Naso kaya awat yan sang kuto inged. Agu miya kalidas kumada kalataw. Na miyang niskanian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Allah. Siya kanarkabu pepenu naso kalubayu bagrakan. Gusu kada o kasibi-sibianakan. Gusu kada akipantagakang ko kailayu mga tao. Hey lebih makalimuon ko pepemangalimu. Sky kadnano mga lulubay guskai kadnang ko. Anda kung kapenarigan. Besi iko mawatan rak na tawa bakunian demisan. Udi nasi iko ridua iya iperian sumaulaw lako. Ded na balinian rak nang kaya miya ulaula. Asar ka makalindung akur ka. Pegapas ako si iko sindong ka. Asindo ak yasindoan yan so mga lilibutang. Guaya mama apaar ko maulaula sang kaya dunia gu sa akhirat. Uba ko budi maparuli surarangit ka agu dirakan mapatot suding ka kasuswat. Ipagawa akan sungani na dingka ikeswat taman sama swat ka dad na bagraguda agus inuntas sumisaba perka
Sudah to ulang wanu mga dato na kaya gagawan sang kana na pangni. Nasu Jibril alaihi salam. Nami akatindig ko ubay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giyong ko to malaikat na siyalam yan su Nabi sallallahu alaihi wasallam gupitiro yan. Katawan Allah subhanahu wa ta'ala sumiyang gulaw la kung dulunan ka. Agu giyang kana na mga tao. Siyugu iya na isa amalaikat kumikibir sang kana na mga palaw. Apeng gulaw la anian so api anto na isuguan ka. Orian uto na so Jibril alaihi salam. Napia kagmunian so malaikat ko kasasanguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giyang ko to malaikat na siyalam yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gupitero yan. Hey Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Sadin sa isugu ukarakan. O kabaya ka na ituba ka kanang kana na mga palawa lumilibet sang kana na inged. Sapa ka tutubalaan akang kaad mapulang sa mga tauron. Udi na sadin sa isugu ka aisik sakiran. Sumasaling gagaw agu mapuri daradata Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan. Apia di tarima ang kaiya mga tao sa Islam. Na adna inamakan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Maadun ko kebebedeng kiran sa mga tawa masimbayran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Agu mangunguripan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan iyo ang kutuwa paparangayan o baraban tugatan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agi itanu tero na ayat tanu pegunutan. Tanto tanu ap kerarangitan misabab kumiakay tu itu samuk. O di na may tubo kiarim pasir kataw isa ataw. Sa ayad na awida kal tanu na andeman na ya ikapakasaop tanu ko tenday kapupagintaw tanu. Ko apia anto na ikakeparunyan. Baini dumadait ko mga tawa tatarimaan niran ap sungkad niran sumalay gagawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilayan niyo, kasi ko oriano kiyas sakitiron sa tangan ng mga tao sa Taif. Na danian siran mipamaninta, udi na banian siran saupi. Minsampan bubutawanan sa kanyan sa kapenggulaw laan yan roo.